Stigli smo u Hangzhou, znači na naplatnu rampu u Hangzhou. Rampe i dalje dignute, praznik i dalje traje. Samo gas. Uvijek problemi sa hotelima u Kini. Izgleda smo rezervisali neki drugi hotel. Evo ga kum ovde. Lepo kažem, kupimo manje auto, ne. Hoće žena džipa. Trebalo je skuterom da dođe. Vozio pola, sad ne bismo imali ovih problema, može se zavuče gdje hoćeš. Evo došao čovjek iz hotela da nam pomogne, da nam objasni gdje idemo da se parkira. Hotela svuda ima, parkinga ima, ali sad je sve živo zatvoreno. Mi se zavlačimo jedno 16 puta da nađemo parking. I sad će da nas navodi ovaj mladi gospodin. Znači mi smo malo pre bili ovdje. Našli smo neki parking, ali smo mislili da je parking za poslugu, ali moguće da jeste, ali da sad pošto nemaju gdje da nas stave, onda kao idemo u parking za poslugu. 你可以停中间这个车位，这里。 Kaže, evo ovdje imaš mjesta. Tu je ovaj naš šef s mene parkirao, pa možeš ti pored njega. Pasoši su obavezni pri čekiranju. Nama obično pasoši stoje svi na jednom mjestu, međutim Predrag je produžio svoju vizu i pasoš je stavio... To se hvalio sa njom kad god ga neko pozove mako pasošem i onda ostao na pultu neko. Ali nema veze, prihvataju i slike, eto, bar neka dobra stvar. Ne pričaju engleski, nema nikakav parking. Gdje sve da kaže da ne prihvata hotel nas samo na parking za poslugu, ulazimo na stražna vrata. Imamo napolje, prespavamo i... Evo ga, turistički radnik ovdje nam je bukirao sobu sa pogledom. Znači... Soba sa pogledom na ništa. Došli smo u Hangzhou, hotel gleda na West Lake. Sad animacije. Malo jeste, treba se pomučiti za pogled, ali... Nas četvoro spava za 200 € u centru grada i hoćete i pogled. Stigli smo u Hangzhou. Prelep. I što bi rekao Predrag, urban grad. Puno ljudi u saobraćaju. Što? Gužva svuda. Nacionalni praznik. A mi smo se uputili u epicentar. U West Lake ili Zapadno jezero. A žalosne vrbe obožavam. Baš su lepe. Mnogo lepo ovdje. Baš je lepo i ogromno, čovječe. Baš veliko je ovo jezero. Da, daj mi neki vibe, ono kao više nekako drugačije nego ono recimo u Kurdovu, ono što se moderno. Mislim, ovdje je moderno. Priroda mi je divna. Ćemo odmah na brodić ili ćemo da nađemo brodić negdje drugdje, a? Sad ćemo mi, dobacimo neku šetnića prvo. Ajde, ćemo desno, kako ćemo? Pravo? Pravo. Gde se polazi brodić. Brodićem da se obiđe malo jezero. To je naravno gužva. Ali ljudi strpljivo čekaju u redu. To ja se sećam za 1. maj u Suzhou, mi smo čekali sat vremena da uđemo u stari grad. Tako da... I jako su strpljivi Kinezi. Retko ko je kao... Sad ću da preskočim ili da se poguram. Gužva. Ali dobro, opet je široko pa se niko ne osjeti toliko. Ovdje pokušavaju da vas ubiju ovim vozićima, ali teško. Ako se sklonite na vreme, neće im uspeti. Dobra je to stvar, možete veći deo verovatno jezera da obiđete za kraće vreme. Pogotovo kad je ovako gužva, razgrnete ljude i šibam. Veća atrakcija od samog West Lake-a jeste Western Kid. U ovom slučaju Giša. M bos, M plav.
M presladak, M ode u jezero da se okupa. To je to. Prelepo, šalim se, malo baš ne. Sam bedec! Vidiš u suštini sve jedno da šeta. Da li šeta po dnevnoj sobi, da li šeta u kampusu ili po Changzhou, ili u Hangzhou, ili bilo koji Zhou. Njemu je Bitno važno samo da je pušten da šeta ili da puzi. Daj ruku. Hvala puno, hvala puno. Što, toliko dobri vozači ili imaju neke senzore pa niko ne zakače? Ne znam, stvarno voze mnogo brzo. I ljudi ga gledaju. Znači, malo su mu prljave noge, bre. Što su mu prljave noge tako? O, prljave noge. Dobrodošli u Hangzhou, grad čija istorija seže više od 2000 godina u prošlost. Poznat je po velikom jezeru West Lake, koja je inspiracija svakom koga poseti. Tokom velikog praznika grad se preplavi milionima turista. Hangzhou kombinuje istoriju, mirnu prirodu i urban život. Ali u prazničnoj gužvi mir je ovde relativan pojam. Evo, profesionalni fotograf. Viče ove u roze, kako da stane. Ovdje staviš ruke. Tako se nasme. Sljedeća slika. Da li biste vi ovako pozirali, a? I do sad na sljedeću lokaciju. Ovdje toga dosta ima u Kini. Platite profesionalnog fotografa, on vam kaže kako da stanete. Ko tebi treba? A ne muž koji čuti slike. I'm from Changzhou and nobody speaks English. This is Hangzhou and this Yeah, is maybe this is international city. Yeah, it's bigger city. Maybe they speak English. 这是报警电话，不要报 Predrag 警， je 报警 pitao 应该不是吧？ da li može da koristi dron, 但是他好 da 像 snimi malo jezero, ali kažu nije dozvoljeno. Kaže možemo da zovemo policiju. Koliko se ljudi skupilo zbog jednog drona? Možemo da zovemo policiju pa da pitamo policiju da li sme. Ali ako Aha, za you- biznis oh, svrhe you will može check 5 with dana police. napred Oh, da thank se you very aplicira pa možda dobijemo dozvolu. Oni će sada provjeriti s policijom da li sme se pusti dron. Mislim, ja u suštini pretpostavljam da će ovi odmah reći da ne sme, ali Ajde, baš su dobri. ajde da provjerim. Fini momci, stvarno. Da. 喂，你好，这是这里是 Kaže, imamo ovdje jednog stranca, hoće da pušta neke dronove, neka čuda. Majstor da napravi problem. A samo sam ih pitao i kaže da ili ne. A kad iskočiše, braće, A? osjetio sam se kao ispred Beogradskog splava. Zub. 就比较困难，尤其是 Da, Dalje smo na West Lake-u. Idemo kako se zove pagoda, Predrag? Lei Feng pagodi. Šetamo se ovdje pored jezera, 2-3 km ubit smo noge. Gužva ovdje, reka ljudi. Ali valjda će biti sad vredno sve ove muke. Inače, konstantno je već sigurno pola sata šetamo u koloni, ovako kao zmica u gužvi. To već počinje da nas umara. Viša popušta sa živcima, njegov tata također. Uputili smo se ka pagodi na onoj drugoj strani. Šta je, Miko? Si gladan? Da se voziš u kolicima ili si samo umoran od ove količine ljudi? Inače, ovo je red za brodić. To su svi oni što su kupili kartu. I fino, uljudno čekaju red da sednu u vozić i naprave jedan džir po ovom jezeru.
Kako su svi mirni i strpljivi, je. Kao da ih nema milijardu. Mali bazar sa suvenirima. Više je zaspao. A mi biramo neke kreme, ne? Ova zelena mi najveća miriši. Pomiriš. Baš lepo miriš, no? Ovo će nešto raspadati. 哦，对，那个是可以拆的，4个。 A, 4个。多少？59。要带着吗？带着吧。 59, u šure je. A, 4 ga, okej. Ima 4 neka stranca, 4 nečega ima. Zanimljivo. Pogledajte vi ove graškice znoja. Koja sparina ovdje je. Zanimljiv suvenir. To su ove popularne lutke. Nećemo ih kupiti. Se počastimo Šogi i ja. Što to ti nešto za tatu? I dalje se krećemo ka pagodi, tu smo na nekih 150 metara od ulaza gde se kupuje ulaznica. Gužva ne jenjava. Welcome! Leifeng pagoda, scenic spot. Ajmo unutra, taman, eto kad smo stigli počela kiša. Možda rastera ovu gužvu. Ovo je Leifeng pagoda, jedna od najpoznatijih znamenitosti u Hangzhou. Prvobitno je sagrađena 975. godine, ali se srušila početkom 20. veka, tačnije 1924. A ponovo su je izgradili 2002. godine. Pagoda je povezana sa legendom o beloj zmiji, jednom od najpoznatijih kineskih ljubavnih priča. Kažu da pogled sa vrha oduzima dah. A vi ostanite uz nas kako biste vidjeli da li smo uspjeli da se probijemo kroz gužvu skroz do vrha. Mi smo neznajući kupili magnet koji 4 nečega ima. Magnet koji predstavlja ove 4 Neke dela kao... da, 4 dela pagode. Podnožje pagode koje se sastoji iz neka 4 dela koji se zna da to predstavlja. Legenda o beloj zmiji je jedna od najpoznatijih kineskih ljubavnih priča. Duh bele zmije Bai Su Zhen vekovima meditirao da postane čovjek. Kada je konačno uspela, upoznala je mladog apotekara Shu Xiana i njih dvoje su se zaljubili baš ovde u Hangzhou na zapadnom jezeru. Živjeli su srećno sve dok se jedan strogi monah nije umešao, uveren da duh i čovjek ne smeju biti zajedno. On je Bai Su Zhen zatočio ispod Leifeng pagode i razdvojio ih. Ali ljubav ne odustaje tako lako. Legenda kaže da se pagoda srušila vekovima kasnije da bi oni ponovo bili zajedno. Zato mnogi veruju da Leifeng pagoda danas simbolizuje moć ljubavi koja nadjačava sve prepreke. Stigli smo na vrh pagode, svaki vrh pagode je uvijek zlatan, pa tako je ovaj. Lučina je, Georgije, jako nervozna. Vidimo da li je vredelo nositi Georgija 7 spratova ove pagode zbog pogleda. Pucaj da vidim.
然后我们就下车吧。Ovo je malo laptop za poneti da slika. Dobro, više dobro. Mi smo odavde krenuli i onda smo pešačili. Cijel krug pešačili da bi došli ovde zbog ovog pogleda. 哎，结果啥？ 0,6 Kako je ovo guranje, šta je ovo? Ovo je ono, Instagram. Morat ću i za tebe da idem, neću dete da guram prvo. Instagram versus reality. 我们走了，走。我gazim ljudima noge. Držam. Gdje mi je dete? 你等一下，他们过来拿。 那我出去可以吧？你来了。这碟子要不要放？是吧？啊，你的这碟子要不要放啊？这碗酱放啊，好，放上。 Zovemo Didi. 然后给你订个两单。 Trenutno smo 144. na redu od 147, evo 143. Procenjeno vreme čekanja 43 minuta. Ipak ćemo pešice. Hoćemo peške u hotel, Gišo? Ajde. Ajmo. Ili će da ostanemo ovdje? Idemo da se kupamo. Šta beremo? Maline. Pošto se taksi čeka 40 minuta, pa onda još 40 minuta imate vožnju u jednom smeru, ne znam koliko se čujemo. Ova divna gospođa se ponudila. Evo, snimamo. Evo vidim se, oči, usta, nos, tu je. Ponudila se ova fina gospođa za 450 dinara da nas vozi. Prešibovo, Evo, ide preko me. Ti mislili ono bicikl kao? Mešavina freze i bajs. Ovo mi je najbolji doživlje, da. Idemo u čuda. Smo onda utarao ovo. Ja nemam pojma. Ušli smo u tunel! Lazar će da ispadne odavde. Drž sekunde. Ne bi trebao da skrene odjednom da... Malih nogu u nadnicu. Propado ja ovde. Puče nešto ispod mene. Nemoj da čujem da je dete razmaže. Nemoj da čujem da je dete razmaže. Pa ne može mi ga odmah u džipa, mora malo i na petu. Da vratimo balans u ovoj univerzum. Meni baš lepo.那边不就是南山路吗？ Sad se setila, pita za adresu, kaže, ma ne bre, to nije ovamo. Na kraju tunela, na izlaz. Kaže, pogrešila. 回去，右边。你说咱们走反道了。 Sad mi kažeš. 南山路边上，我说我得导航看一下。南山路，Je, 南山路在那边嘞。 Je, na边. 那边你坐车有什么用嘞？
走反了嘛？我哪上了？我来看，我来看。啊，我感觉不对呀、有6公里了，这哪里？全季酒店，全季酒店，是不是？210号。Šta se dešava? 哪边？像西南那边，你们走反了。哎呀，哪边？那我叫你送到哪地方哎？我的天！在那边嘞。干什么呢？哎呦啊！ Ne vidi ga što se stisao. 哎，妈的个谁！我们 Koji si prevarant, baba, 500 metara si me zaustavila pre hotela. 缘分啊！ Ali sad ne vozim, ja. 谢谢。不会假哈，别给我假钞。Da vidimo da li je ovo pravo. Gledaš sad tu da... 哎呀，我这转了一圈，我不划算。 Još mi na poštenje udara, 谢谢。 Bye bye, bye bye, 再见，拜拜。